Ia kaja kan hon uparalok ulen al masih Persya ke Liverpool ke English Premier League. Pat job ka kan hon barim jong ulen al masih ke La Liga. Pada yang sembah piki paralok ki berjumpa di video kane ke channel. Bat ladai pi ibrang temai sing baban subscribe kane ke channel. Ka jingil kai ke English Premier League. Ka kan hon uparalok ulen al masih kata ka Aston Villa. Persya ke Liverpool kane ke jingil kai. Baru arti tim kilekut dah kejingi kai damar lalai gol. Haba pas kene kejingi lakai. Day ke Liverpool kebayok swaban ban ki kejar. Dang 2 menit ke baar leng ba kejing pekala tap Martinez shika gol jong. Handrai 2 menit ke bakal ar. Ka Aston Villa kaleyok ban ban pai kene ke gol leng ba utai leman. Pak day tat 2 menit ke baar pelai. Sejisen ke Liverpool kaleyok biang bantam shikmat leng ba ke gol ke bola tap leng ba ukat po. Badai tat 2 menit ke besar pepra. Sejisen ke Liverpool kaliyok biang ban ki kejar. Ke bolong ruk ke gol ke balai ke jongka ke baliyok ban tap da ukuan sah. Handrai ke Aston Villa kaliyok ban pai ya baru arteli ki gol. Leng ba uduran ubaliyok ban tap 2 menit ke pra pesan. Bat ke bapra pepra. Bad hado ban dakut ke jingil kai. Baru arteli ki tim ki lekut da ke jingil kai. Hakane ke jingil kai. Haba pai pat ke jingil kai ka La Liga. Kekenhun barim ulen al masih kata ka Barcelona Persya ke Real Sociedad hakane ke jingil kai. Ka Barcelona kalala ban pelep ya ke Real Sociedad da ar lanot. Ia ki gol jong ka Barcelona layok ban tap lang ba player uberangkat terus 6 jongka kata Lamine Yamal 2 menit ke sapeu bot ke gol jong Rafinha 2 menit ke bakandai pe plus lai ke bawan lang ba ke penalti pat lang ba kini ke arteli ki gol kala bayang ke Barcelona bakan pelem ya ke Real Sociedad hakane ke jingil kai. Kubla shiboni piki paralog ki berjumpa di video hakane ke channel ngin skendopat hakawe ke video kubla shibon.